Uba Thomas Pasa, Working President ke Knam, hak jingkren shkilat pathai khubor, minta kesni ke khat pratrik ukela lingkot arja arpusan, uloong baki briu ki basa hathem yo maulong, kim don kata kamon bakin mi natei ke jaka. Ke jing thmu ban pin kenria ekini ki briu basa hathem yo maulong, kalong ar benta ke beningkong ke dei baki sa bean, ke ba ar pat ki pin khapnya ya kayo. Nakaliang ke kun hinyau trap National Awakening Movement, kalapin pau balada pin kenria ikini ki briu ki basa hathem yo maulong, halum survey ke jing khapnya akan long kumju namar kampat de jengai hadu kata-kata. Ki jing ki baki pat ba ki yakendu nakapor syakapor ke jing don ki briu basa hathem yo maulong, kan yai don bat kan umja dalele. Melaban len kadai kawai kadai isu ki ba let's say ki ba sokar hi ka keren shwa election madik amali madik MDC ru te menta ka ajan ka MDC te menen gi itu statement nak yang jongka sorkar te nak yang ka jongi hi kwa ba ka ko ba pai ba ulah nu la kalau keren nak yang jongi deputy CM in charge ho ba posto nak ba ila update yang hi ka badai ba ka dari isu badai ba ka tem betul te nak yang ka jongi ni pi ka jing kwa la de ka jing penpau jongi ni ki beri ko sabi ai nang dia po them yo mulong kaji kwa ka jongki bansa hati jaka ki marjan hak tu ka jaka hi ka pau sekedar ba lese ki kimdon ka ka jingmut ban mi na tu ka jaka kajing temu ban penkeria ya kini suan kong kali ar benda ka ban kong kadi baki sabi ai ka bar pada ka penkamnya ya kayo betul ka area tu kadi ka commercial area kajing don juga residential area ka one right kajing ki babon but kajing snir ki babon ki bangil alap la kata foto li sinam ke nakaliang jong kini ki basa ang tu ki kwa bansa no banyo kata jaka nakaliang itno sipai hang ti po ka lom survey ka bodon hajan hang tu ka jaka biksa bantai te nakaliang ka jong gi dang penpau ba ladas kerja ki harta ka lom survey ka jaka jong sipai ru ka khamnya ka long kunju hi man kampat jengai thang adu kata kini ki risk ki bang ki pai ba ki kendo ki jue ki pai ba ki kendo nak pors ke bon ka jung don jong ni ki hang to ngatare kanang yai don kanum jare te nakaliang ka jongi haka jing sisa kumai la jukan nak nadu basdang makini ki dei ki breu joki kibat ki nongtri sorkar kibat re ki tanat rekam per kham tamme jongka municipal klem jing hartatin de kono volunteer haka jing sisa ade ban kerja ki sa ki kotar jo nakaliang ka jongi ki bang kwa bang kerja kini ki breu sa jengai nak tu ko janga om dei hajan kari bunton sajgai nomor ladam kari asa jengai jinge gin long kumju hi dah kipor banwan kindang kuntur susu pada deki ban lak ni kita ke boro kabai bekerja iki siaka jaka ka ba le sia ba kham sajgai bahkan lak kiri ki jinge boro ka best tam ka ba la bekerja iki de haki kota joki office trat rekam ba ke sarkar kal adan itai dei bentai ba le sia ba basuk tam bat bahatam nam tajung ba kalian kajung ini do arja khat kandai kum to kajing dawa jong babon balang kam to pai ba la ini da kata kajing thu ban penolong ni kajing angnut ko ba ki babon bon potri sinam pai ba ke ap ban kerja no ikini beliau nang tena po ha temio molong henry kini sistem di balada kedung tangawai ba kadam kajing penjam palat na kalian jongka sarkar ko plilah pada ikini bakin manipulate bat ka baplilan ru yaki beri ki don bentang ya kam ban apa juga state kinwan tukular dengan kam kinwan yakendu yaki tenat sarkar ni ki no yalam juga sarkar ka jongi banya bargain num ta joki tingi kadang ya kapor kini kidang yolat teka dei ka bentai ka sarkar bakat kum kalenti ban pendap no ya kena kam kadang ba kanum don su bajing puslam ha kanum no man ba update la bet mi bet ki mau jung thut ki thamai kene kam ka bawan rai ka jing so diau kham tambe hangi bat mo bon barang dan kalian ka jungi ka ba pada ka benta fi lada ka defense land lada ka government of Meghalaya kay kan ba ka Ministry of Defense man ai kata ka jaka ya kini ki bre ba kin sa maki kai pada ba government of Meghalaya kan bargain bat ka defense jadi kai kata pada ba ka
government of Gleck ai pat de support ka defense mar ko makapau hi kan Ministry of Defense les kanum IA ya kata ka jaga klam dan kono ko jiyo dong te kini jiu pen bai ni shifting yo kapoi sa kono ka jing dong pa kham khrau de yang ni kita ri trai muluk te na kalian jong ngi pen pau ba ka sarkar kariban ya no sai de kam om dei than ban penjam ban chusngap kum ba la julia da por ska por mar kani kadang ai bor dang ai bu chu ba dei ki breu ba kim tre pada ban mi dengan dia cakap kawai ke bentar bagi lah le ya keren tu ba kena sponsor pi ka cingkwa tu kini ki breu bandang ya isa hagi cakap pramarjan juga tu ka cakap bagi sak bentar kapan pau ba kadang commercial income ka ba kihio nak ni ka cakap le ni nak ni ka jaga ko orang tu apa tham yo mulong ni margin maka tham yo mulong te ki kim kwa bandu ya ra kamai berkani kamai ko manglai pau sai kedari ki de ki dukan ki ba ki set up maki hak tu ki area lentar ko tuka surap tham yo mulong ini kalian kan jongi ngadi le chego sponsor panggila ong dak lai ka jing thok bang yo waktu ki dukan ang tu borok ki operate claim catering license hak jing sang ila kerpat kan sponsor bahkan coba man khang khadat ini dukan nomor ke violate ya trading minor tribal 1954 so si kalau mana kalian kan sponsor ru kam don kata kata sokya makin lech kini ki commercial area ni kita dukan kiba terekam BI yang penting pada ya regulation kalau ada rupa ka sponsor